Yes, reka twinjire mu mwanya w'amakuru agezweho mu burezi. Iyi rero reka nkubwire ko ari Soko Media njye turi kumwe Nelisa Tuyishimire. Amanota y'abarangije amashuri yisumbuye yatangajwe. Minisiteri y'Uburezi Mineduc hamwe n'ibigo bishamikiyeho batangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye, aho 89.1% byabo batsinze. Muri rusange abari biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye ni abanyeshuri 106,418, naho abakoze ni abanyeshuri 106,079 bangana na 99.7%. Abakobwa batsinze ku kigero cya 85.5%, mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 93.5%. Ibi bivuze ko rero abakobwa batsinze ku kigero cyo hejuru ugereranyije n'abahungu. Hari abantu bamwe bavuga ko abakobwa batsinzwe cyane ugereranije n'abahungu, ariko hano ndi kubona ko mu makuru mfite abakobwa batsinze cyane kurusha abahungu. Akarere ka Kayonza kaje ku mwanya wa mbere mu gutsindisha ku kigero cya 96.9%. Kirehe igakurikiraho n'abatsinze ku kigero cya 95.6%, naho Rulindo iza ku mwanya wa gatatu na 94.9%. Mu mashuri y'ubumenyi rusange abiyandikishije gukora ibizamini bari 61,942, abakoze ibizamini bakaba ari 61,737, abakosowe bari 61,683, naho abatsinze bakaba ari 51,667. Igipimo cy'intsinzi rusange ni 83.8%. Mu mashuri ya tekiniki n'ubumenyingiro TSS abiyandikishije gukora ibizamini bari 36,254, abakoze ibizamini ni 36,000 n'abantu 141, abakosowe ni 36,000 n'abanyeshuri 130, naho abatsinze ibizamini bya leta ni 35,393. Igipimo cy'intsinzi rusange ni 98.0%. Muri professional education abiyandikishije gukora ibizamini bari 8,000 n'abanyeshuri 222, abakoze ibizamini ni 8,201, abakosowe ni 8,184, naho abatsinze ibizamini bya leta bakaba ari abanyeshuri 7,349. Igipimo cy'intsinzi rusange ni 89.8%. Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yavuze ko amanota yajyaga atangazwa mu Ukuboza, bigatuma abana batsinzwe badashobora gutangira amasomo rimwe n'abandi. Ati bizafasha abanyeshuri ari abatsinze kujya muri kaminuza cyangwa se abatarabashije gutsinda bakaba basubiramo bafite umwanya uhagije wo gutangirana n'abandi. Abahize abandi mu byiciro bitandukanye bashimiwe ku muhate bagaragaje, bahabwa ibihembo kandi basabwe kuzitwara neza muri kaminuza. Ngayo nguko rero amakuru yacicikanaga mu burezi mu Rwanda. Ndabashimiye cyane, amakuru yo nakagaruka. Ciao.